هذيك سيت اون اني دراماتيك لا على المغرب ولا على الوداد. سمعتيني؟ سيت اون اني دراماتيك لا على المغرب ولا على الوداد. تفكرتها في ستاد فيليب صغير انا ديك الساعه ودخلت وتفرجت في هذا الماتش هذا الفينال ديال كوب دافاك ديما 1-0 حات بالعباس اللي ربحت 1-0. لكن النهار ديال الفينال مع بالعباس شنو جرى؟ كوم تو لي غران جوار اراتي شتوكي سون بينالتي، مارادونا باراتي سون بينالتي، بيلي اراتي سون بينالتي، et tous les grands joueurs ديال العالم فهمتي فلتوا البينالتي ديالهم. الشوكي في بارتي دو سي grands joueurs qui ont raté leur penalty. C'est un accident. بهذاك ربما بس خسرنا هذاك لا فينال، اما كل ماركه هذاك البينالتي شتوكي كل ربما تحلت هما يتحلوا وحنا ناخذوا كونفيونس باش نطلعوا. الوداد هذاك النهار لا سونس باش خسرت زقلوا بينالتي وزقلوا ما دارتش لهم عبد السلام اللي غادي يدور ما دارش مزيان هذاك النهار عبد السلام ما دارش مزيان. En match de finale de Coupe d'Afrique du Nord de football, l'Oranie est opposé au Maroc sur le stade Philippe à Casablanca. Le Sporting Club de Belabès est appelé cette année à représenter l'Oranie tandis que le Maroc joue sous les couleurs du WAC, pantalon blanc, maillot rayé. Commencée en janvier dernier, la compétition de la 15e édition de la Coupe mettait en lice 32 équipes appartenant à 5 secteurs de Safi à Gabès. La Tunisie éliminée, il ne restait bientôt plus en présence que les deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui à Casablanca. La partie est souvent brutale. Bottini, le goal de Belabès, dégage son camp mais est blessé avec Abdeslem, avant-centre du WAC. Les Marocains qui jouent sur leur propre terrain bénéficient de l'ambiance et partent favoris. Belabès, littéralement survolté, joue à la limite de ses moyens physiques, tandis que la défense marocaine a fort à faire. Belabès marquera le seul but de la partie, remportant une victoire bien méritée. Le match nul est évité de justesse grâce à la barre providentielle des bois du SCBA. Bottini l'a échappé belle.